Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Igisoro muri Uganda turi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Turi kandi live kuri wa3 radio yacu voa.com. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Imodoka za mbere zikoreye imfashanyo zirimo ibiribwa zageze mu murwa mukuru wa Sudan, Khartoum, kuva intambara yadutse muri icyo gihugu mu kwezi kwa kane umwaka wa 2023. Amakamyo 28 yageze mu mujyi wa Jebel Aulia uri mu majyepfo ya Khartoum ku wa gatanu, nk'uko byemezwa n'abakozi bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Sudani. Muri ayo makamyo 22 yari yikoreye imfashanyo y'ibiribwa yatanzwe n'ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM, andi 5 yikoreye imiti yatanzwe n'ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF, n'indi kamyo imwe irimo ibikoresho byo kwita ku barwayi yatanzwe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka n'umuryango ukora ibikorwa by'ubutabazi CARE. Abashinzwe ubutabazi bavuga ko iyo nkunga yari ikenewe cyane kugira ngo ifashe abana n'imiryango igera ku 200,000 ikeneye kwitabwaho byihutirwa. Jebel Aulia ni kamwe mu duce twugarijwe n'inzara no kubura ibyankenerwa by'ibanze nyuma y'uko amayira agemurira uwo mujyi afunzwe, bigasiga abaturage baho mu kaga. Sheldon Yett uhagarariye UNICEF muri Sudan avuga ko kugera mu mujyi wa Jebel Aulia byari bigoranye cyane kubera ko amayira yose yinjira muri uwo mujyi yafunzwe kubera intambara. Raporo ya ONU yasohowe muri iki cyumweru yagaragaje ko abanyasudani bugarijwe cyane n'ikibazo cy'inzara. Iyo raporo ivuga ko abantu hafi miliyoni 25 bagize icya kabiri cy'igihugu bugarijwe n'inzara. Intambara yadutse muri Sudani hagati y'ingabo za leta n'umutwe w'abasirikare ba Rapid Support Forces bigometse ku butegetsi imaze guhitana ibihumbi by'abasivili, abandi bagera kuri miliyoni 12 bakurwa mu byabo. Ibitero bya Israheli mu ntara ya Gaza byatumye ibitaro rukumbi byari bisigaye mu majyaruguru ya Gaza bifunga, umuyobozi wabyo atabwa muri yombi. Ibi byemejwe n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS n'abakozi b'inzego z'ubuzima muri iyo ntara. Abashinzwe ubuzima muri Palestina bavuze ko igitero cyagabwe ku bitaro bya Kamal Adwan giteje akaga gakomeye kandi ko gufunga kw'ibyo bitaro bigiye gutuma ibibazo bishingiye ku buzima birushaho kwiyongera. Ku rubuga X, OMS yemeje icyo gitero ku bitaro bya Kamal Adwan, ivuga ko ari byo bitaro byonyine byari bisigaye bikora. Gusa iri shami ryongeyeho ko abakozi 60 n'abarwayi 25 barembye cyane bakiri kuri ibyo bitaro. Abatarembye cyane bimuriwe mu bindi bitaro bidakora by'abanya-Indonesia. OMS ivuga ko ihangayikishijwe n'imibereho y'abarwayi bakuwe mu bitaro. Minisiteri y'ubuzima mu butegetsi bwa Hamas yavuze ko umuyobozi w'ibitaro Hossam Abu Safiye n'abandi bakozi benshi batawe muri yombi n'ingabo za Israheli. Ntacyo Israheli iratangaza kuri abo bakozi bivugwa ko yataye muri yombi. Kuri uyu wa gatanu, inzego z'ubutasi za Israheli zari zavuze ko zifite amakuru yemeza ko umutwe wa Hamas wari umaze iminsi ufite ibikorwa hafi y'ibitaro bya Kamal Adwan. Mbere yo kugaba ibitero byayo, Israheli ivuga ko yari yashyizeho uburyo bwo korohereza gukura abarwayi n'abasivili hafi y'ibyo bitaro. Hamas yo yahakanye ko yari ifite abarwanyi cyangwa ibikorwa kuri ibyo bitaro. Israheli yatangije ibitero byo kwihimura ku mutwe wa Hamas mu kwezi kwa 10, ubwo uwo mutwe wagabaga ibitero ku butaka bwa Israheli byahitanye abantu barenga gato 1,200. Naho ibitero bya Israheli muri Gaza bimaze guhitana abantu hafi 45,000 nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima aho mu ntara ya Gaza.
umutegetsi mukuru ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ibihugu by'uburayi Kaja Kallas yasabye ko hakorwa iperereza ryimbitse ku cyateje impanuka y'indege ya sosiyete Azerbaijan Airlines. Uyu mutegetsi abivuze nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaje ko iyo ndege ishobora kuba yarahanuwe na Misiri y'Uburusiya. Iyo ndege yari itwaye abagenzi 67 ivuye muri Azerbaijan yerekeza i Grozny mu majyepfo y'Uburusiya. Yahitanye abantu 38 imaze guhanuka hafi y'umujyi wa Akto muri Kazakistani. Ku rubuga X, Kaja Kallas yanditse asaba iperereza ritabogamye kuri iyo mpanuka. Yavuze ko iyo mpanuka yibutsa indi ndege nayo yahanuwe n'Uburusiya muri ubwo buryo ya sosiyete Malaysian Airlines yarashwe n'igisasu cyo mu bwoko bwa misile mu kirere cya Ukraine mu 2014. Kallas yagize ati twifatanije n'imiryango n'inshuti baburiye ababo muri iyo mpanuka. Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ifite amakuru yizewe agaragaza uruhare rw'Uburusiya mu ihanurwa ry'iyo ndege. Perezida Vladimir Putin yahamagaye mugenzi we wa Azerbaijan Ilham Aliyev amusaba imbabazi ko iyo ndege yahanuriwe mu kirere cy'Uburusiya, ariko yirinda kwemeza ko ari bo bayihanuye. Amakuru yo mu karere. Gervais Rufyikiri wigeze kuba visi perezida wa kabiri wa Repubulika y'u Burundi yaratahutse nyuma y'imyaka 9 ari mu buhungiro. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na mugenzi wacu Diane Nininahazwe yasobanuye ariko ko bitakwitwa guhunguka kuko yajyanywe n'ibyago by'umubyeyi we witabye Imana. Yanaboneyeho kwakirwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Naje gihutihuti nihutira kuza guherekeza umubyeyi wanje yari yitabye Imana. Ivyo guhunguka herevye urazi ko bitegurwa, ico ntisico catumye nza. Ubwa mbere cari ico gikorwa co kuza guherekeza umuvyeyi, ico conyene cari canzanye. Turabahojeje kuri uwo muvyeyi wanyu yitavye Imana. Mu mafoto twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye muri urwo rugendo mwumva mwagiyemwo kwera ibibazo mwagize, twarabonye muri kumwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye baravyishimira gose. Mwotubwira muri duke mwaba mwarayaze umunsi muhura n'umukuru w'igihugu c'u Burundi? Ego me nivyo yarampaye umubonano, arafata umwanya ukwiye, turaganira ku bintu vyinshi by'igihugu, mu bisata vya politike, mu bisata vy'ubutunzi, mu bisata vy'imibano. Bamwe mu baja mu Burundi, aha turavuga n'amashirahamwe atandukanye, baravuga Uburundi nk'igihugu coba kiri mu manga kigwa cane cane mu vyerekeye ubutunzi. Hari ikena ry'igitoro, hari ikena ry'amafaranga y'agaciro. Mwarabaye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, mwaraba ivy'iterambere n'ubutunzi. Iyo bavuga ivyo n'ivyo mwabonye, mubivuga kwiki mwebwe? Bimwe bimwe umuntu arabibona, ntaworahira yuko hatari ikibazo c'igitoro. Umuntu arabona ingene abantu batonda ku masitasiyo bakirindiriye, akumva yuko bari hirya no hino bibagora kwiyunguruza kubera iyo miduga itagira igitoro. Ivyo navyo hari usanga biva nyene kuri ayo mahera y'agaciro. Mu buzima bw'igihugu arabona yuko abanyagihugu bari ku kivi. Hariho intumbero yo kugerageza guhindura nko mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kugira ngo umwimbu wongerekane. Ivyo nabonye ko abanyagihugu barafise ukuntu bariko barahindura ingene bahora bakora, bakagerageza gukorera hamwe, kushira umwete. Mu bindi turabibona ni uko hariho ivyiyumviro vyiza, hariho imigambi myiza yo kugira ngo Burundi bushobore gutera imbere mu bintu bijanye n'ubutunzi, kandi umuntu ntashobora kwirengagiza kutabona ko hariho n'intambamyi zigituma iyo migambi imwe imwe iteba gushirwa mu ngiro. Ivyo navyo si ingorane z'Uburundi gusa, mu bisanzwe ibihugu vyose bikiri mu nzira y'iterambere hari ibibazo vyinshi bahangana navyo, ari nico gituma ivyo bihugu bikinanata bikiri mu bihugu biri mu nzira y'iterambere. N'Uburundi rero burafise izo ngorane, ariko ico nabonye kandi gishimishije nuko abarundi cane cane uhereye kugwaruka barabona yuko kwikorera imigambi, gushira umwete, urabona yuko bose bari ku bikorwa kandi
umuntu aravye nk'ibisagara biriko biraguka, ibisagara bikuru bikuru, ibisagara bito bito, umuntu abona ko biriko inzira ari nziza. Mugabo hariho n'ibindi umuntu abona ko bikenewe gutorerwa umuti, cyane mu bijyanye no gutunganya neza itunga ry'igihugu, mu bijyanye n'ingene ubwo butunzi bushobora kugirira akamaro bose, ntibugirire akamaro bamwe bamwe. Mwibaza yuko amatora ari mu kuba muri ico gihugu c'u Burundi azoba mu cuka ciza mufatiye ku vyo mwabonye haba mu vya politike haba no muri ivyo vyose muhejeje kudusigura vy'ubutunzi? Bo ivyo mbona nkugarukiriza amaso kugeza ubu igihugu kiratekanye, nta njyane mbona zihagaze ku vya politiki umuntu yumva. Umuntu ashobora kwibaza yuko kumbure Burundi buzoshika mu gihe cy'amatora agatunganywa neza, ataba ariko baratotezwa canke abariko bararengera ku bandi babahora ivyiyumviro vyabo. Ivyo umuntu ashobora kwibaza yuko bizoshoboka Burundi bushoboye gutunganya amatora meza yo ku mugaragaro. Ivyo vyofasha kubaka ya mahoro arama ariyo akenewe kugira ngo abarundi bumve ko bashobora kwizera Uburundi bagashyira imitahe yabo ahabona, ndetse n'abatari abarundi bakabona bati kiriya gihugu kiratekanye, bakashobora kuzana imitahe yabo. Shuti muduteze amatwi, tugeze mu mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima tugezwaho na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuje, Eugenie Mukankusi. Mbahaye ikaze muri kiganiro bungabunga ubuzima. Indwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi bakunze kwita leiomyoma ni uburwayi bukunze kwibasira nyababyeyi. Ibi bibyimba bigenda bitandukana mu mubare no mu ngano kandi ntibitera kanseri. Benshi mu bagore bafite ubu burwayi nta bimenyetso baba bagaragaza. Ababigaragaje bashobora kuva cyane mu gihe cy'imihango, kuribwa mu nda cyangwa se mu gice cy'epfo cy'umugongo, ndetse no kugira impatwe ari byo kunanirwa kwituma ibikomeye. Ubu burwayi butera ubugumba. Nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri Amerika NIH, indwara ya fibroids ni umugogoro ku rwego rw'isi, aho yibasiye 80% by'abagore bakiri mu myaka yo kubyara. Ariko kandi yiganje cyane mu biraburakazi barimo n'abo muri Afurika. Muri Uganda, imibare itangazwa na guverinoma yerekana ko abagore 4 ku 10 muri iki gihugu cyo mu burasirazuba bwa Afurika barwaye iyi ndwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi. Nubwo hari uburyo bwo kuvura iyi ndwara, benshi mu bagore baracyagira ingingimira zo kujya kwivuza. Ibibyimba byo muri nyababyeyi ni indwara ikunze kwibasira abagore berekeza mu kigero cyo gucura, aho ibibyimba byoroheje bitangira gukurira muri nyababyeyi bigateza ibimenyetso nko kuribwa mu nda, kunyaragura no kuva cyane mu gihe cy'imihango. Nk'uko ubushakashatsi bubyerekana, indwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi bita fibroide ivugwaho kuba isoko nyamukuru y'ubundi burwayi, cyane cyane mu bagore b'abirabura bari mu myaka yo kubyara, barimo n'abo muri Uganda. Dogiteri Atuhayirwe Susan ni umuganga w'indwara z'abagore ku bitaro byihariye by'impinja n'abagore bya Murago i Kampala. Avuga ko uko ibibyimba bya fibroide bigenda bikura bitera ukuva bikabije, uburibwe no kugubwa nabi, nyamara benshi mu bagore batinda kujya kwivuza. Bamwe muri aba bagore baza baratangiye kujya bajya kunyara kenshi bitewe n'uko uko ibibyimba bikura bibyiga uruhago. Abandi nabo bashobora kugira impatwe ari byo kunanirwa kwituma ibikomeye bitewe n'uko ibibyimba byagiye hasohokera umwanda. Hanyuma kandi tujye tubona abagore baza baragumbahaye batakibasha gutwita. Juliet Namuwaya w'imyaka 38 y'amavuko yagize ibimenyetso bisa n'ibi ubwo yari afite imyaka 25. Yagerageje kwivurisha imiti y'ibyatsi ariko ntibyagabanya uburwayi cyangwa ngo bimworohereze. Nibwo yaje gufata umwanzuro wo kujya kwivuriza kwa muganga. Ubwo najyaga kwa muganga basanze imiyoboro yari ifunze, babonamo za fibroide. Bahise bampa imiti yihariye ivura fibroide. Juliet avuga ko nyuma yo kugirwa inama n'abaganga yaje kubagwa nyuma y'imiti yongera imisemburo yari amaze amezi 6 aterwa. Ibyo byahagaritse kuva mu gihe runaka, ariko mu ntangiriro za 2023 ububabare no kuva byongera kugaruka, ibyamuteye ubwoba. Ibi byaba ari iki? Kubera iki ububabare bugarutse? Kubera iki narimo gutwita?
urumva iyo utarimo gutwita muri sosiyete nyafurika yacu bagufata nk'aho ntacyo umaze, bihereye no ku mugabo wawe. Ninde wakwifuza kugumana n'umugore udashobora gutwita? Mu by'ukuri hari n'abavuga ngo uyu mugore yaravumwe. Muganga Tuhayirwe yerekana ko nubwo ubuvuzi bwo kuvura ibibyimba byo muri nyababyeyi bidasabye kubaga ahantu hanini buhari, benshi mu bagore batinya kubagwa ndetse bakanga kujya kwa muganga. Ntabwo ari buri fibroide ivanwamo binyuze mu kubagwa. Hari izo twitegereza twasanga zitaguteza ikibazo ukaba wabana nazo. Muganga Tuhayirwe avuga ko hari n'ubundi buryo bwo kuvura buboneka burimo gushongesha za fibroide hakoreshejwe imashini yabugenewe ndetse n'imiti iterwa mu mijyana yo muri nyababyeyi igafasha kubuza amaraso kuvira muri nyababyeyi. Profeseri Anne Beatrice Kihara ni umuyobozi wa Federasiyo Mpuzamahanga y'ubuvuzi bw'indwara z'abagore muri Afurika. Avuga ko mu gihe abagore bakwiye kujya bisuzumisha kenshi, guverinoma z'ibihugu nazo zikwiye gukora ibiruseho mu gutuma ubuvuzi bwo kwa muganga buboneka kandi buhendutse. Kuri fibroide ugomba kubanza kubaza by'ingenzi bijyanye nayo. Ese arashaka ko uburumbuke bwe bugumaho cyangwa yarangije kubyara? Ese niba ava bikabije ni iki cyabanza kwitabwaho? Ese birasaba ko tuvanamo nyababyeyi? Turavanamo se ibyo bibyimba? Ese birasaba ko dukoresha bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro bwadufasha gupima ingano y'ukuva umuntu afite? Ariko ibyo byose bigaruka kuri iki. Inzobere zivuga ko bitewe n'ikiguzi gihenze kijyana no kuvura ibibyimba byo muri nyababyeyi bizwi nka fibroide ndetse n'igitutu cya sosiyete ishyira ku mugore ngo abyare, Juliet n'abandi bagore benshi b'Abanya-Uganda bakomeje kuzahazwa na fibroide. Niki uzi ku ndwara ya fibroids? Hanyuma se niki wumva cyakorwa mu kurushaho gufasha abagore bayirwaye muri Afurika? Mu by'ukuri ntabwo nkora ibijyanye n'ubuvuzi, ariko nta byinshi nzi kuri fibroide. Icyakora ni imwe mu ndwara zishobora gutera umugore kutabyara. Hari abagore benshi hanze aha bagendana ubu burwayi bwa fibroide ariko batabizi ko babufite. Nibwira ko guverinoma yagerageza gukora ubukangurambaga nk'abaganga bakazenguruka hose bahugura abaturage, atari no kuri fibroide gusa ahubwo no ku zindi ndwara nyinshi zibasira abagore muri ibi bihe. Numvise abantu benshi barwaye fibroide mu bo nsanzwe nzi, kandi fibroide ubusanzwe abantu babana nayo. Ntabwo ari ikibazo gikomeye mu by'ukuri kuba abantu babana nayo, kuko ntigaragaza ikimenyetso na kimwe cyangwa se ngo igire ikibazo gikomeye itera umugore. Icyakora hari bamwe bahura n'ingorane zo kuribwa cyane bakaba banapfa bikabije. Hari abagira ikibazo cyo kutabyara muri bimwe mu bihugu cyangwa muri za leta zimwe, ugasanga bamwe mu bagore inda yabo yaragiye iraguka cyane, cyangwa se bakajya kwa muganga bavuga ko bamaze hafi umwaka urenga batwite, mu by'ukuri bo bibwiraga ko ari ugutwita, ariko babasuzuma bagasanga ari fibroide zabyimbyemo. Nibwira ko fibroide ari indwara iterwa n'agakoko ka bagiteri, igatuma abagore batabyara cyangwa se ikabatera uburwayi bwo muri nyababyeyi butuma baribwa cyane mu gihe cy'imihango cyangwa se bakaribwa mu kiziba cy'inda. Ariko igikomeye cyane ni uko ibuza abagore kubyara. Nkibwira ko hakwiye kubaho gutegura ubuvuzi bwo kubagwa butangwa ku buntu. Abagabo bashatse nabo bagomba gufasha abagore babo. Ikintu gito nzi kuri fibroide ni uko ari ibibyimba bikurira muri nyababyeyi y'umugore, bikaba byatuma atabasha gutwita cyangwa se bikamutera kuribwa mu kiziba cy'inda no kubabara mu gihe cy'imihango. Ku byerekeye guverinoma, nibwira ko bakwiye kugabanya ikiguzi cy'ubuvuzi bwo kubagwa. Bagomba gukora inkingo nyinshi zayo, ibyo bikaba byafasha mu kuyigabanya. Oya, mu by'ukuri sinibwira ko hari ibihari bitewe n'uko benshi mu bagore baba batazi ikibazo bafite. Cya gihe wumva utameze neza, wumva ububabare, ntibajya kwa muganga ngo bisuzumishe bamenye ikibazo bafite. Barabyihorera kugeza ubwo uburwayi bwagutse bukaba ikintu kinini. Dr. George Gwako ni umwarimu mukuru muri kaminuza ya Nairobi, akaba n'umuganga ku bitaro Galaxy
Gynecare muri Kenya. Aradusobanurira icyo fibroids ari cyo n'icyakorwa mu kwita ku barwayi bayo bashya ndetse n'abayisanganywe. The etiology of the cause of fibroids is actually not known, but we know that there are certain intandaro y'igitera fibroid kugeza ubu ntizwi neza, ariko tuzi ko hari bimwe mu bintu bishyira umugore mu kuba yarwara fibroid, urugero nk'abagore bafite abana bake cyangwa badafite n'umwe, abagore bagiye mu mihango yabo ya mbere imburagihe wenda nko munsi y'imyaka 10. Ikoreshwa ry'urushinge mu kuboneza urubyaro byo ntibivugwaho rumwe, abagore bafite umubyibuho ukabije, barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso, barwaye diyabete. Ariko rero harimo n'igice gikomeye cyo kuba yaturuka ku tunyangingo sano. Tuzi ko uburwayi bwa fibroid bukunze kwibasira abantu bahuje imiryango, ariko kandi bukaba buniganje cyane mu birabura ugereranije n'abazungu ndetse n'abakomoka muri Amerika y'Epfo. Hanyuma icyanyuma cyabutera ni ibibazo bishingiye ku buryo ubaho, urugero kurya amafunguro yiganjemo inyama, kunywa inzoga nyinshi, kunywa itabi, kubura vitamine D mu mubiri ndetse n'izindi mpamvu. Ubusanzwe uburwayi bw'ibibyimba bwa fibroid tubushyira mu burwayi bwerekeranye n'imihango. Hari ibibyiga ibice byo munsi y'umukondo ndetse bikaba byabangamira uburumbuke. Ibyo ni ibya mbere. Ikindi ni impinduka mu bijyanye n'imihango, zikunze kugaragarira mu kuva amaraso menshi kandi igihe kirekire mu gihe cy'imihango. Kuri fibroid zibyiga ibice byo munsi y'umukondo zishobora kugabanya ingano y'uruhago bitewe n'aho byaje. Bishobora kandi kugabanya ingano y'ahasohokera umwanda munini cyangwa se ingano y'amara. Bishobora kandi kugabanya imitsi ijyana amaraso mu rukenyerero, aho umuntu ashobora kugira ikibazo cyo kuziba kw'imitsi. Ku burumbuke, yego turabizi ko ibibyimba bya fibroid rimwe na rimwe bishobora gutera ubugumba, bishobora no gutera ugukuramo inda kenshi, ndetse no mu gihe cyo gutwita bishobora gutera ububabare. Bishobora kandi kubangamira uguhindukira k'umwana mu nda, bikaba byasaba ko umubyeyi abyara abazwe, ndetse na nyuma yo kubyara bishobora gutera kuva amaraso menshi cyane. Ariko nk'uko twabivuze, ni ngombwa kumenya ko 30% by'abagore bashobora kugira ibi bibyimba bya fibroid ariko nta bimenyetso bagaragaza. Hariho uburyo bwinshi bwo kubivura bijyanye n'aho biri, ingano yabyo, uko umurwayi agaragara, imyaka ye ndetse n'ibyifuzo bye mu bijyanye n'uburumbuke. Muri rusange uburyo bw'ubuvuzi bwashyirwa mu byiciro bitatu. Hari aho bisaba ko ibyo bibyimba tubikurikiranira hafi. Tuvuge niba umuntu akiri muto akaba arwaye ibibyimba bya fibroid kandi nta bimenyetso bibigaragaza, urategereza, nta kintu ugomba gukora. Fibroid ni ibintu bisanzwe. Ubushakashatsi bugaragaza ko hagati y'10 na 30% by'abagore bagira ibi bibyimba byo muri nyababyeyi. Rero inama ni uko bakwiye kujya bisuzumisha, kandi nk'uko wabivuze ntabwo bitera kanseri, biravurwa bigakira. Hari uburyo bwinshi bw'ubuvuzi. Abarwayi b'iseru ku isi biyongereye ku rugero ruri hejuru ya 20%, bagera kuri 10,10,300,000 mu mwaka ushize, nk'uko bikubiye muri raporo yatangajwe n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rifatanije n'ikigo cy'Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo. Abantu bagera ku bihumbi 107 biganjemo abana bakiri bato bishwe n'iyi ndwara, nubwo ari indwara ishobora kwirindwa binyuze mu rukingo rw'iseru. Abashakashatsi bagaragaza ko habaye igabanuka mu mubare w'abantu bakingirwa iseru kuva icyorezo cya COVID-19 cyakwaduka. Mu 2023, 83% gusa by'abana hirya no hino ku isi nibo bahawe doze ya mbere y'urukingo rw'imbasa binyuze muri gahunda ihoraho y'ikingira. Ubu bushakashatsi kandi bugaragaza ko umwaka ushize 74% gusa aribo bahawe doze ya kabiri y'uru rukingo. Hagati aho, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje irandurwa ry'icyorezo cya Marburg, aho hari hashize ibyumweru 2 nta murwayi mushya wanduye iyi virusi. Mu mpera z'ukwezi kwa 9 nibwo byari byatangajwe ko iki cyorezo cyadutse mu gihugu. Hanyuma mu kwa 10 u Rwanda rutangira gutanga urukingo rwa Marburg. Marburg ni indwara yandura bwangu, itera umuriro mwinshi no kuva amaraso, yica 88% by'abayanduye. Cyakora mu Rwanda ho ikigero cy'impfu cyari hasi na 23% nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima. Abategetsi bavuga ko
bakiryamiye amajanja kandi bakajije ubugenzuzi ku ducurama dukunze kurya imbuto ngo barebe niba iyi virusi itagihari. Mbashimiye ko mwakurikiye ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro Kombo Taxi. Uwo mugabo kubera ko nzibiye kuri iyo modoka yawe imbere yanje ubona ncahe kandi ndihuta. Narinzi kuri uri munyakavuyo we rusanze wowe njyewe ndimo kwehuta ahubwo wowe wakuye iki kimodoka cyawe cya kiporoporo kiri kugendanga reka mwe abanyarusange mumeze nk'inka zewanyu mugenda gutyo. None washaka nje hejuru y'izi modoka zindi ko hari imodoka nyinshi imbere yanje. Hano n'abanyarusange dukeneye iwacu tubareka mukazana izi modoka zanyu hano Serugando urumva mu buryo buroroshe byatari noneho tuwewe tukaze wanyu mukatwishyuza amafaranga menshi. None jeje nije ndabijeje meze mfunguzo vuba ndabiri kubera ko ndwaye mfunguzo nazongwaye byaba bizogasubira niye wanyu mukavariye wanyu mukazane wacu mukateza jam maze saa yose magazano kubera wowe je nkurikiza amategeko ndi ngaha byemewe n'amategeko sibuze imfunguzo zanje wacu nazongusubiza ariko kubera ko na motoka zagize wacu mba mushake wanyu urumva naco hano nago tubashaka musubire wanyu muzongere no kutubangamira hano. Je ikosa mfise niri kubera ko nago mushaka imodoka zacu wanyu nacu nagushaka imotoka ze wanyu wane wacu urumva aneko nashe yawe ndayitwaye kandi bano buri mani wancerereje no nagira ari kwa muganga ara twayikonaga sibizi konake yanje ubu munyeje na hospital se shobora kubahamagara ngo baze kundepa ibi bintu nibiki. Muga njyano kureba umugore wanje yaje hano kubyara basameza ati mwamunyirese nkamureba. Umugore wawe ari kwitabwaho n'abaganga wigira impungenge bo wicaho ngaho rwose. Oya muga sinakwihanganira pe maze sawa biri ndimo kubo mbabarira ndashaka kumureba nona muga wa mugabo wenda kumva rwose impungenge zawe zirumvikana. Ubu rero turacyategereje umuganga umukurikirana ubundi ntabwo ajya kererwa sinzi uko byamugendekeye. Ushase kuvuga ko umuganga ashinzwe kubyaza ababyeyi naho hari ariko turizera ko aragera hano mu kanya rwose. Sinabyihanganira pesi nabyihanganira umuganga aterere wati ubu mwana wanje aramusafuye ngo kubera ko umuganga agomba kwita ku babyeyi naho hari mwambwire iki rero nkubwire wa mugabo we uyu muganga niwe wa mbere muri aka karere pe rwose ashobora kuba yagize nk'ikibazo mu nzira kuko ibyo gukererwa ntiyarabisanganye ariko rero wenda reka tutegeze gatoya ibyo sagara biwurira ibyo bitaronda bireka uyu muganga barebuwe mwirukane pe Imana ishimwe dore dogiteri arahageze. Muga karame dogiteri bimeze gute wa mugore yaza kubyara bimeze gute wa mubyeyi hari abaganga bari kumwitaho ahubwo dogiteri mwamfasha gusobanura uyu mugabo uyu ni umugabo we nabishoboka ariko mana yanjye ndarota cyangwa wowe. Oya ntumbwire uyu mugabo atwara taxi twahuriye ku mupaka antwara ku ntake zanjye ni wa mugabo w'uyu mugore yaje kubyara. Tege bintu nakoze wa mugabo karame ndavyumva ko wari uri stressé kubera umugore wawe ashaka kubyara mugabo ni wari ukwiye kumfata kujya Doctor ntabwo nari mbizi pe ariko se kandi nanjye narinje kwita ku mugore wawe. Ese habaye iki hagati yanyu njye mwansobanurira urumva urabona ko nacerewe kandi urazi ko atari ko nsanzwe meze aya namakosa y'uyu mugabo yantwaye ku ntake z'imodoka ngo kubera iki se kandi mwumve ngo kubera ndi umunyarusange ngo ntashaka abanyarusange binjiri wabo ariko sumve biza za mugabo nyine gusa sanjewe Dr. Walayi basonyo Dr. Sonywa ibazi nabaye oblige gusika imodoka yanje kwibarabara mfata bus kandi urazi yuko bus nazo zirateba nakoze amakosa ariko abantu bo wabaye gute wa mugabo ivyo bintu wabikoreye iki koko ndasabye imbabazi urumva nari nataye umutwe kubera ko umugore wangu ukuntu ameze urumva ikindi nari mfite n'ibibazo by'abantu banyarusange buri bazane motoka zabo hano iwacu kandi yari wawe ne batukuba amasfaranga menshi cyane ku motoka zacu kandi hano iwabo bozi binyira biroroshe mumbabarire no kuri kwimana mumbabarire muga basi mumbabarire munsonywe n'ebifunguzo do muga tubanza tujye kureba umubyeyi umenya habaye ikibazo none se ko mugiye mutasobanire umugore wange no mwana bafuye se basi muga mumfashe pe masi mbimenya ntamuterereza sha. Cyari kiganiro Kombo Taxi igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac. Shuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwe mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.